Yo, ebana basaza biri good. Namahoro bana turashima. Okay, twatuje kubashimira abagize uruhara rwose mu gutora indirimbo Nicyo Gihe All Stars Mutambara. Big up sana kandi mwarakoze. Tongera tubasaba kubana umutima, ngubana umutima. Nkuko mwawutwereje mwereke n'abandi kuko turi benshi murabizi. Hama ndongera mvuga kajambo kuri shima. Thank you kugikorwa bariko barakora kudusapotinga abasani ariko kugwego indirimbo yatowe mu namaji yari ifise urema ndosaba yuko batoyivunzwe indwi gusa ahubwo wivuza mu kwezi kose kuko yatowe n'abantu benshi abantu 162 nibaze mu rumonge n'iryo ryambere G7 president irafisa kajambo yababwira amajewe ni gushima nyene cyane ku bafana natwe twararitse hanyuma tukajya kuri aba mubaza cyane ingoma yacu ya muri top 10 yabaye ya mbere amashimesho badutoye nane nka mushubiye kubwira kashi babake avuze yuko muri Shima FM boyisha kuza nk'ukitwa n'urugero runini yakubera indirimbo twakunze nyinshi na Kirisense irimo ya Satubisha hasi ya Novich kubisha hasi Arnovich hasi basa ni bose bo mukagego ko bose hasi dore bagayo ndirimbo niyo kuzwa basi n'umwaka baga mana kwitwa Evrema asante sana Ingiriza Bosco ngarabyumva na shuri Bosco umuyobozi w'iradiyo bari kumwe na shuri bose cyitwa bacika ego ndirimbo ngani international niba utabyumva n'agakunzo kayavuga mbere yasi ya Mutambara ya ndirimbo wawa zuchu wa usanii na tunashukuru sana kwa sehemu na tunahitaji support nyingi sana. Asante sana. Sisi kama Mtambara bado tunapambana. Yaani hicho ni kidogo sana. Bado tunaweka mtura, bado tunapiga chini mgongo. Asante sana. Yaani hiyo haipimwi, yaani ndio tumekuja. Thanks sana. Asante sana kwa kutazama video hii na nikushukuru sana. Kama una chochote cha kuchangia unaweza kudondosha kwenye comment. Tuko pamoja. Big up sana. Wawa nakanyana kacu